Odizaharrak aulki bilakatuta, ispiluak diren leihoak edota lanpara zuhaitzak, Donibane Loizuneko tailerronetan ez da ezer botatzen denak balio duelako. On a quelques principes le plus possible éco-responsables. Parfois les demandes sont bien spécifiques. Existitzen den hori berrerabili eta aldatzea da produkzioeko arduratsuaren oinarria, eta egurra nahiago badu ere, Airbus hegazkinekin ere ausartzen da. Balio ez duten hegazkinen materialak erabiltzen dituzte altzari berriak sortzeko. Metalezko pieza hau adibidez hegazkineko motorraren parte zen, orain lanpara bihurtu dute. Ils ont des avions qui vont partir à la poubelle avec des matériaux difficilement recyclables. Berez, birziklatzeko oso zailak diren materialei bigarren bizitza bat ematen diegu, pieza esklusiboak egiteko. Le produit est sûr d'avoir quand même une pièce extrêmement unique et atypique. Baina produkzio prozesuan kutsadura erabat murriztea da orain sortzaile honen helburua. Bertako produktuekin bakarrik lan egitea da erronka berria. On a plein de choses à faire ici et l'objectif c'est de le plus possible ici. Diseinua eta esklusibotasuna ingurugiroa kaltetu gabe.